Soti Tamji Jorani Bishingo, Alka Kaini Naka Chekingo Kungli Malkungo Manjakha, 19,800 packets Burmese cigarette, 413 kg Siddi. Party Mungo Burmese cigarette Manjak 180 R05 D1904 Marini Magic Malkuni Manjakha Khorang Shikla. Mu Oron Chakmate, Topos Nather. Abo Ekeno Siddi Manjak 1A01 AC 9375 Marini, Kungli Shikla no Romka, Assam Choraibari Thanani Police. Borok ni mung deba debor mate Simon deborma haste police ni morak mung samung ni te haino hai kasajak dabidar koksil thamong Assam Agartala lahani haste police ni yago Manjakha phano kokti salo Assam Choraibari Thanani police ni yago Manjakha 19,800 packets Burmese cigarette 413 kg Siddi Khorang Party mungo Burmese cigarette Manjak 180 R05 D1904 Marini Magic Malkuni Manjakha Khorang Shikla mu orun chakmate topon nather Abo Ekeno Siddi Manjak AA01 AC 9375 Malkungni Khorang Shikrano Romkha Assam Choraibari Thanani Police Borok ni mung deba debor mate Simon deborma Koktoma Simon Jaka Kokti Salo Hasten in Dabida Thana Laye DR05 D1904 Marini Khungsa Magic Malko Tripura ni Dabida Fall Foglate Mukithung Te Assam Habimani Piaba Malkung Nugoi Suspect Unka Assam Choraibari Thanani Police Abuni Yagolo Malkungo Naitugi Manjakha 19,800 packets Bizra Burmese cigarette. Party Mungo Burmese cigarette Manjak 180 R05 D1904 Marini Magic Malkungni Khorang Shikla no Romkha Assam Choraibari Thanani Police. Mu Orun Chakma Tongthai Pesal Sorte Topon Nather Tongthai Assam ni Tilban Amchayo. Abo Ekeno Agartala ni Simi Assam Bakak Thangnai AA01 AC 9375 Marini Khungsa mini truck Malkhung Hasten Dabida Thana Lai Choraibari Geto Habu Keno Police Naka Chekingo Kazaka or truck Malkhung Abun Yagulo truck Malkhungo Naitugi Manjakha 32 packet Siddi Khorang 32 packet Bishingo Tongo Bebagai 413 Siddi Khorang Abo Ekeno Siddi Khorang Manjak AA01 AC 9375 Malkungni Khorang Shikrano Romkha Assam Choraibari Thanani Police Borok ni mung deba deborma Tongthai Choraibari ni ST para amchayo Te Simon deborma Tongthai Khwani amtala amchayo Purbe প্রথমে সিগারেট ধরাইছিল একটা ম্যাজিক গাড়ি থেকে বাজারের গাড়ি আর বাজার মাল নিয়ে আসলে এখানে বাজারের মালের সাথে মানে সিগারেট আইছে সিগারেট এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা এই গাড়িতে যখন নাকা চেকিং চলে আমার চোরাইবাড়ি ওয়াশ পোস্টের নাকা চেকিং যখন চলতেছে তখন আপনার গাঞ্জা পাওয়া গেছে 30 প্যাকেট গাঞ্জা পাওয়া গেছে প্রত্যেক প্যাকেট 10 কেজি ওজনের হবে এবং 300 কেজি হবে এখন আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলতেছে গাঞ্জাগুলো আসছিল তারা ড্রাইভারকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করি তারা বলে যে গাঞ্জাগুলো তারা বই থেকে আসছে গুয়াহাটি যাবে এখনও আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলতেছে প্রপার খবরটা পরে দিয়ে দেবে বাজার মূল্য প্রায় 3 লাখ 300 কেজি যখন গাঞ্জা Borok no Sangpunige Police Hawimankha Manjak Siddi Khorang Khwani Simi Guwahati Bakhak Langnani Bagai Tubujak Mani Honoi Bureau Report Chini Khorang Jotono no Klumka Osamatanya Shalorugui Makunjusri Jewelers and Other Supplier ni Bukhakti Khaka Hamte Hamzama Yaparo Osamatanya Shalorugui Rezavitongo 20% discount Out Kubino Osamatanya Shalorugui Making Charge and Shakawa Rezavitongo 20% discount Abuni Logi Logi 50,000 Painungo Rezavitongo Hamtama Shoka Friday 20 October 2021 Shalmari Jora Tongai O offer Abuni Bangi Taileria Tui Dakti Phaidi Makunjusri Jewelers and Other Supplier Falnogo Chini Nikoma Makunjusri Jewelers and Other Supplier Proprietor Deepak Devnath Champaknagar Bazar near Tripura State Cooperative Bank Limited Assam Agartala Road Shalthang Tripura Contact number 7005658334 eva 9612220745